ଏ କଣ କରୁଛୁ? ଭାଇ ତାଲାଟା ଫୁଟୁଛି କଣ? ଦେ ଦେଖିଆ। ଆରେ ମୋ ସମୟରେ ତାଲାଟା ଫୁଟୁନି କଣ? ତାଲାଟାକୁ ଆମେ ଆମ ଦେଶ ଷ୍ଟାଇଲରେ ନୟାଗଡ଼ ଷ୍ଟାଇଲ। ଆମେ ଏଇଟା ତାଲାଟାକୁ କୁମ୍ପି ମାନ ଦ୍ୱାରା ଫୁଟେଇବା। ଦେଖିବା ଫୁଟି ପାରୁଛି। ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖିବା। What's left, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. ଦେଖିପାରୁଛ ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ପି ମାନ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ତାଲାଟିକୁ ଆମେ ଫିଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତ ତାଲାଟିର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଯାଇଛି। ତ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।